Kalau you tak boleh pegang tali ni, amanah ni, sungguh-sungguh you tak akan boleh jadi team fighter yang paling terbaik dalam kru BSN. Kalau you rasa pegang tali ni pun you tak boleh buat yang terbaik, you bukan orang yang paling layak untuk duduk dalam kru BSN. Apa maksud dia? Kadang-kadang Allah hantarkan kita duduk dekat tim pasukan yang paling tepat, tapi kita as a team, kadang-kadang kita tak rasa kita Allah pilih. That's why kita selalu give up, kita selalu buat sel main-main, kita tak pernah sungguh-sungguh dalam hidup kita. Yang kita tahu apa? Komplain. Kedua, blame, duk salahkan orang lain. Ketiga, bagi alasan. Itu culture yang you buat tadi. Keempat, yang terakhir, you selalu gosip, cakap belakang, everything apa semua. Maksudnya apa? As a leader, bila you berjumpa dengan orang yang memberikan arahan, you kena firm. Is it true di sini? That's why communication breakdown selalu jalan. I tak salahkan Cik Lan, I tak tahu apa yang dia cakap. Tapi kalau you as a leader tak faham apa yang Cik Lan bagi tahu, siapa yang patut bertanggungjawab?